byasabye imyaka 128 kugira ngo Jamaica ibone ubwigenge bwabonetse mu mwaka wa 1962, uretse ko kiri mu bihugu bikuruwe n'ubwami bw'Ubwongereza. Nubwo iki gihugu gishaka guhagarika iyi miyoborere, ese bizagerwaho? Reka turebe uru rugendo rutangire gututumba ubwo umwami Charles wa gatatu y'imikwaga Elizabeth wa kabiri amaze gutanga. Ese byagenze bite? Jamaica ni igihugu kigizwe n'ikirwa giherereye mu birwa bya Caraïbe, ikaba ifite ubuso bwa kilometero kari 10,990. Ni ikirwa cya gatatu kinini mu birwa by'ahitwa Great Antilles no muri Caribbean, ni nyuma ya Cuba na Hispaniola. Jamaica ni kimwe mu bihugu bituwe n'abantu bafite inkomoko mu bice bitandukanye nk'Uburayi, Ubushinwa n'Ubuhinde, ariko 90% by'abagituye n'abirabura bafite inkomoko muri Afurika. Aba birabura bakomoka mu macakara bavanywe muri Afurika bajyanywe gukora imirimo y'agahato mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo, Amerika ya ruguru n'ibindi byo mu birwa bya Caraïbe, ari naho nyine Jamaica iherereye. Umunyaburayi wa mbere wageze muri Jamaica ari Umutaliyani Cristoforo Colombo, waje kwitwa Christopher Columbus, wageze ku kirwa cya Jamaica mu mwaka wa 1494, nyuma y'imyaka 2 gusa ageze ku mugabane wa Amerika ya ruguru, ahaje kuba nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo yageze muri Jamaica herekejwe n'ubwato ndetse n'ingabo nke yari yaravanye muri Portugal, ari nabyifashishije mu ngendo ze zose. Muri iki gihugu ntabwo yahawe ikaze n'abaturage bo batayino hasanze bafatwaga nk'abasanga butaka baho, uretse ko nyuma y'uko imbwa ze zibakanze baje gutuza bakamuha ikaze. Christopher Columbus n'ingabo ze bazengurutse iki kirwa banyurwa cyane n'ibiti byacyo ndetse no kuba gifite amazi ahagije. Ibi byaje gutuma bagituraho nk'ahantu bazajya baparika amato yabo mu nzira zo kugira ngo asanwe, ibyari koroshye cyane ingendo zihuza Amerika n'Uburayi. Inkuru yageze mu Burayi bituma abakoloni benshi bashaka kujya kureba iby'icyo kirwa cyabonetse. Muri ibyo bihe abakoloni bo muri Espagne bari bamaze kugera muri Amerika y'Epfo, ku buryo bakibona Jamaica bahise bayikunda cyane kubera ahantu iherereye. Bidateye kabiri bahise bayitera barayikoloniza, bahatangira ibikorwa by'ubucakara aho bahingishaga abaturage bo batayino mu mirima yabo y'ibisheke. Bitewe n'uburyo bakoreshaga mu buryo bwa kinyamaswa, hakiyongeraho indwara z'ibyorezo zazanywe n'abakoloni, byatumye abatayino batangira kugabanuka cyane. Ubwo bigira ingaruka kuri Espagne kuko yatangiye kubura abacakara. Igisubizo cyoroshye cyari kuzana abacakara baturutse muri Afurika, ari nabyo byatangiye gushyirwa mu bikorwa mu mwaka wa 1517. Abacakara baturutse muri Afurika bakundirwaga uburyo bashoboraga kwihanganira imirimo ivunanye cyane, kandi bakaba baroroherwaga no kumenyera ikirere cya Jamaica ko gisa nk'icyo muri Afurika. Mu bacakara bagera kuri miliyoni 12 bavuye muri Afurika bajyanwa ku migabane ya Amerika ya ruguru n'iy'epfo, abagera kuri miliyoni 1,200,000 bagumye muri Jamaica, ari naho bakomokaho abaturage benshi batuye iki gihugu uyu munsi muri Jamaica. Reka noneho turebe uburyo Jamaica yabaye intangiriro yo kurandura ubucakara. Kuva ubucakara bwatangira, Jamaica ni kimwe mu bihugu bya mbere by'abirabura byatangiye kurwanya mu buryo bufatika. Mu mirimo y'agahato babaga bakoreshwa, bamwe mu bacakara bajyaga bagira gutya bagatoroka, bakiruka cyane bagahungira mu misozi miremire yo mu gace ka Trelawny, ku buryo bitashobokeraga abakoloni n'ingabo zabo kubasangayo. Aba baturage birutse bahunze ubucakara bazwi nka Maroons, ndetse n'uyu munsi baracyari muri Jamaica. Mu mateka ya Jamaica aba Maroons nibo bakomokamo ibyamamare nka Usain Bolt, ufite agahigo ko kuba ari umuntu wa mbere ufite umuvuduko uri hejuru kurusha abandi ku isi. Aba Maroons bagize imbaraga ahagana mu mwaka wa 1655, ubwo Espagne yari bakolonije yatangiraga gucika intege, ikagabanya ingabo yari ifite muri Jamaica izijyana mu bindi bihugu birimo Peru. Ibi byatumye abacakara benshi barushaho gutoroka, ariko biza kurushaho kujya habi ubwo Espagne yatsindwaga intambara yarwanye n'Ubwongereza bwifuzaga gukoloniza Jamaica. Iyi ntambara yatumye abacakara benshi batoroka ndetse banarema umutwe w'ingabo ugamije kubarinda, wahanganye n'Abongereza bifuje kubagarura mu bucakara kugeza ubwo impande zombi zisinya amasezerano y'ubwumvikane. Inyuma y'uko Abongereza babonye ko batazatsinda abo bantu, mu mwaka wa 1834 ubucakara bwaraciwe muri Jamaica nyuma y'intambara nyinshi zo kuburwanya. Jamaica yabigiye kwiyambura ubwami ikaba repubulika. Gutangazwa k'umwami mushya Charles wa gatatu akaba n'umwami wa Jamaica byaravuzwe cyane ku mwaro w'ubwato wa Kingston Harbour. Ni icyambu kigeze kuba gifatwa nk'umutima w'ubwami bw'Ubwongereza. Mu gihe cy'ibiragano, umwami n'abacuruzi b'Abongereza bavanye inyungu mu gucuruza isukari, kakao, indigo ndetse n'abacakara biciye kuri iki cyambu karemano cya Kingston. Kugeza mu kinyejana cya 19, iki cyambu cyari kimwe mu by'ingenzi mu burengerazuba bwose. Ariko ubu umwami Charles wa gatatu yimye ingoma mu gihe Jamaica igeze mu masanganzira mu by'umubano wayo n'ubwami. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2022, Andrew Holness ni minisitiri w'intebe wa Jamaica yabwiye igikomangoma William n'umugore we ati turagiye. Bari kuri iki kirwa mu kwizihiza isabukuru y'ubutegetsi bw'umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Kuri uwo munsi Holness yatanze ubutumwa butaziguye buburira ubwami ko abanyajamaica bifuza gutandukana n'amateka y'igikoloni bagatera ikirenge mu cya Barbados bakaba repubulika. Ni mu gihe ikusanya bitekerezo ryerekana ko hejuru ya 50% by'abanyajamaica bashyigikiye iki gitekerezo. Gutanga kwa Elizabeth wa kabiri kwarabyihutishije. Professor Rosalia Hamilton ukuriye Advocacy Network irimo guhirimbanira impinduka z'itegeko nshinga ati iki kiganiro cyatangiye none uko tubivugaho niko abanyajamaica bakanguka bari kumenya amateka yabo
amateka tutigishijwe mu mashuri, amateka yaduhishwe. Uyu mugore yongeyeho ati ikibazo kiri imbere y'Abanyajamaica kiroroshye. Murashaka gutegekwa n'umwami utiteguye gusaba imbabazi, utiteguye kwerekana kwicuza, cyangwa urugendo rw'ubutabera busana. Umwami Charles wa gatatu ntabwo arasaba imbabazi Jamaica ku mugaragaro, nubwo yemeye ko habaye ubwicanyi bukomeye mu bucakara bwasize icyasha gihoraho mu mateka yacu. Ubwo kandi yari muri Barbados umwaka ushize, mu gihe igikomangoma William cyavuze agahinda gakomeye ubwo ari mu gihugu cya Jamaica muri Werurwe. Isano ya Jamaica n'ubwami irimbitse iri muri politiki y'iki kirwa, mu mateka, mu nzego no mu itegeko nshinga ryacyo. Nubwo imyifatire no kwitwa abantu b'umwami byahindutse, umwami Keza akomeje kuba umuntu ukundwa n'Abanyajamaica. Bwa nyuma asura iki kirwa mu mwaka wa 2002, umwami Keza yasuye umushinga w'iterambere Iteche Town, agace k'abakene mu murwa mukuru Kingston, ahantu hafatwa nko ku ivuko rya muzika ya reggae. Igikomangoma William nawe yarahasuye muri Werurwe. Junior Lincoln ukuriye ikigo cy'urubyiruko cya Boys Town muri Trench Town avuga ko amaze imyaka igera kuri 70 ari mu bantu ba mbere bateje imbere reggae no hanze ya Jamaica. Lincoln yizera ko iki kirwa kizakomeza kugirana isano ya hafi n'Ubwongereza, cyane nko mu muco n'imiryango. Mu gihe yibuka uburyo ari mu bagejeje reggae mu ngoro y'ubwami y'Abongereza akanahura nabi bwami, wabona ko hari impande ebyiri kuri iriya ngingo. Ati ikintu kimwe nzi nuko umuryango w'ibwami ukunda imico, ariko Abanyajamaica bato barifuza ubwigenge bwabo kuko bumva ko tutigenga by'ukuri mu gihe tugifite umwami nk'umukuru w'igihugu. Bamwe mu bakinnyi bakiri bato ba cricket yitwa Sanjay Brown w'imyaka 23 avuga ko Abanyajamaica bangana nabo bashaka kumva ikintu kimwe gusa ku mwami Charles: imbabazi. Ati benshi mu baturage twumva ko dukwiye guhabwa indishyi z'akababaro, ariko bigomba guhera ku gusaba imbabazi byeruye. Ibyo ni ngombwa kubera ko amabi yose yakozwe mu mateka. Hafi ya Boys Town, umugore witwa Sherika Burun utunganya imisatsi, gusa we abona ko impinduka mu itegeko nshinga nta kinini zahindura kubera ruswa muri politiki ya Jamaica. Ati ntekereza ku gihugu mbere na mbere kibeshya mu kwitandukanya n'umwamikazi. Ntabwo barwo tumeze neza kurusha mbere y'ubwigenge, nta kiza byazanye. Uko byamera kose ingingo iri kuvugwaho cyane. Abahirimbanira impinduka barasaba ko haba referendum vuba bishoboka. Dr. Howard Harvey afite amateka urebye yihariye muri Jamaica. Yavukiye i Trench Town abana n'abavandimwe 8 mu nzu y'icyumba kimwe, ari umwana nakoze aho bogereza imodoka. Nyuma yaje kujya mu mashuri agera ku mpamyabumenyi y'ikirenga, aba umwe mu barimu ba mbere bakomeye mu burezi muri Jamaica, igihugu bake ariho bashobora kwigobotora ubukene. Kuri iyi ngingo aragira ati iki ni igihe cy'amarangamutima kuri buri wese ufite aho ahuriye n'umwamikazi. Tugomba kwitondera gufata ibyemezo mu gihe nk'icyo. Yongeyeho ati ntekereza ko Jamaica idakwiye kubikora kubera gusa urugero rwa Barbados. Dukwiye gukora ubushakashatsi bwacu tugafata icyemezo gifite amakuru y'uburyo byagenda kugira ngo Jamaica ijugunye amateka y'ubukoloni. Kuri we intambwe ya mbere ni ukuvugurura uburezi. Uko leta zasimburanye muri Jamaica zananiwe gushyira imbaraga mu burezi bw'ubumenyi ngiro, babona ko bwafasha cyane abakiri bato muri icyo gihugu cya Jamaica. Dr. Harvey avuga ko abantu nk'ayo bakomeje guhirimbanira impinduka mu burezi, ariko abanyapolitiki ntibigeze bifuza kubiganiraho. Ati ni ngombwa ko abakiri bato bamenya ko twakomeje gutegekwa n'uburyo bwihereye mu myaka myinshi, kandi ko butagiye kuva kuko umwamikazi yapfuye. Umwami Charles wa gatatu niwe mukuru w'umuryango w'ibihugu bya Commonwealth, kandi impaka ziri muri Jamaica zigomba kumutera impungenge, cyane ko zishobora gukwira no mu bindi bihugu by'uwo muryango. Professor Rosalie Hamilton ati sinavuga ko tuzaba ari twe gihugu cya mbere cya Commonwealth gitegekwa n'umwami Charles wa gatatu kibaye repubulika, kandi sinavuga ko tuzaba icya nyuma, ariko icyo niteze nuko dutangira urwo rugendo. Yongeraho ati tuzabaza minisitiri w'intebe ku magambo ye. Ari naho nsoreje iki kiganiro, tuzasubira ubutaha. Iyi ni Two Planets Media.